Ngalisanda siqhuma igama lami nguChris Gande. Nanzi inhloko zendaba zethu lamhlanje. South Africa. Abamabandla aphikisayo bathi ukhetho lokudinga ukuba uMongameli Jacob Zuma axoxwe kumbe hatshi kumele lwenziwe ngemfihlo. Ivory Coast. Amabutho akhalise izibhamu emadolobheni amabili kulandela umvukela wamasotsha obangelwe ludaba lweholo. Central African Republic. Umanyano we-United Nations uthi amakhulu abantu aphephelele esontweni yabesimoslim kulandela ukuhlaselwa okwenziwe ngabesiKristu asebebulele abangama-30. Kenya. Abayakhayo kwele Kenya sebebanjwe ngamandla ukuthi bakhe izindlu ezilama solar panel okukhudumeza amanzi. Africa. Ingcwethi zembali ama-archaeologists athi afuna ukuhuga izethekeli ngokwenza amanxiwa abesimoslim abezindawo zokwethekelela. Kwanele walamhlanje asidibaneni njalo kusasa.